Jakove, na Europsko prvenstvo u Zadru plasirali ste se kao član ekipe u borbama. Kako teku pripreme za nadolazeće Europsko seniorsko prvenstvo? Pa cijelu godinu sam se iskreno pripremao u fullu, 10 treninga tjedno, ali sad smo evo malo smanjili pošto za 2 tjedna počinje, pa malo da fiksiramo formu točno na taj dan. I to je to, evo, zadovoljan sam sa svim. Htio bih se zahvaliti isto mojim trenerima u karate klubu Croatia i kondicijskoj trenerici Mariji koji su me odurali ovo vrijeme i evo to je to. U proteklih godinu dana postigli ste izniman napredak u pojedinačnoj konkurenciji. Na rang ljestvici nalazi se u top 32 natjecatelja u kategoriji plus 84 kg. Kako vaš osobni razvoj pridonosi ekipnom nastupu u Zadru? Pa iskreno, što se tiče te VKF ljestvice nisam baš zadovoljan jer na početku sezone sam bio 18. A puno se bolje osjećam, puno bolje radim. U karateu ima puno tu vanjskih čimbenika i treniranje i zalaganje i ne znači da ćeš doći do tog cilja kojeg želiš, ali mislim da ta iduća godina kad krene da će biti puno bolja nego ova. A što se tiče ovog ekipnog dijela, pa ne znam, imamo stvarno jaku ekipu i vjerujem da smo, ako ne naći tu top 3 ekipe sigurno, tako da evo, svi smo dobri. A nakon prošlogodišnjeg brončanog odličja, koji rezultat u Zadru biste smatrali uspjehom? Pa mislim, medalja sama po sebi je stvarno veliki uspjeh. Da se mene pita, meni je bitno samo zlato jer mislim da smo stvarno najbolji i da nijedna ekipa nema baš ovakvu koncentraciju šampiona ko mi. Tako da evo, zlato bi bilo idealno, a sad bilo koja medalja, bit ću sretan, svejedno. Veselite li se nastupu pred domaćom publikom? Naravno, jedva čekam. Dugo je stvarno vremena prošlo kad sam zadnji put se borio pred našim ljudima i mislim da će to biti stvarno jedan dodatan naboj da pokažemo da smo stvarno najbolji. Koga u ekipi smatrate najjačim adutom? Pa mislim, opet kažem, svi smo fakat dobri i svi smo dobri i svi smo u formi i sve. Možda bi malo izdvojio Ivan Kvesić, nekako mi on u tom ekipnom dijelu malo odskače od svih nas jer ima najbolji renome među drugim borcima, protivnicima, pa čim vide da se bore s njim već lagano im samopouzdanje pada, ali njega bi izdvojio samo mrvicu. Svi smo dosta dobri. Kako ocjenjujete konkurenciju na ovom europskom prvenstvu? Imate li nekog konkurenta kojeg smatrate da može najviše problema zadati na putu do zlata? Pa sad koliko sam gledao, po meni Italijani i Ukrajina su definitivno dvije ekipe koje su jako, jako dobre, koje bi rekao da su al pari s nama, jer također imaju stvarno koncentraciju boraca koji su šampioni, dosta ih je. Tako da evo, recimo da su to te neke dvije ekipe koje bi nam možda mogle nekakve probleme zadati, ali mislim da ako smo mi pravi da niko nema šanse. Mislim, Ukrajinci su i aktualni europski prvaci, a vi opet nastupate na domaćem terenu. Ako se nađete i u finalu, na primjer, sa Ukrajinom. To bi bilo izvrsno jer na zadnjem europskom oni su nas izbacili ja mislim u polufinalu, tako da mislim da ako se ovaj put nađemo da nećemo imati milosti. Hrvatska uz mušku komite reprezentaciju ima iznimno uspješnu žensku komite reprezentaciju. Mogu li djevojke ponoviti zlato iz Gaziantepa ovog puta na domaćem terenu? Pa iskreno mislim da naše cure imaju možda čak i malo mrvicu više šanse da osvoje jer već dugi period su te 3-4 cure zajedno i pobjeđuju zajedno i bore se zajedno i dobre su si međusobno i to, tako da njihova neka ta kohezija u ekipi je na jednoj dobroj razini i imaju izvrsnog izbornika, našeg šampiona, tako da mislim da oni imaju sve segmente da osvoje i to je to.
Možete li predvidjeti koliko medalja će Hrvatska karate i para karate reprezentacija osvojiti u Zadru? Pa ne znam, evo, mislim da a kada znam, muški 3, cure 3, 6, a nekih 7, evo, od 6 do 10 medalja očekujem da će biti sve zajedno. Hvala Jakove i sretno. Hvala vam.